I poštovani ljudi, dobrodošli u moj novi video na ovom YouTube kanalu. Danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft Pocket Edition. Znači to je sve isto kao na kompjuteru. Pa možemo da počnemo. Znači ja imam ovaj Aptoide, to je da možete da skinete 1.0.0 verziju. To je najnovija verzija. Pa odite na Google Chrome. Uđite, pretražite, tu ukucate Aptoide, evo vidite kako kod mene piše, tako i vi ukucajte. Onda kliknete idi, znači da vam krene. Sad će meni to da se učita, znači evo učitava se. Znači evo ga, piše vam tu, pisat će vam Aptoide odmah na prvo. Gde piše ovo skidanje Aptoide, oglas kao, pa ispod odmah piše vam Aptoide. I tu kad uđete, pisat će vam install Aptoide. Kliknete na install, meni se to već instaliralo, ali vi morate to da skinete. Onda sada će, kada vam se skine, uđite u Aptoide. Evo je, mi ulazimo u Aptoide. Znači, sačekat ćemo malo da nam uđe. Evo ga, ulazi. Sačekat ćemo samo malo, izvinite ako čekate, vi premotajte, sad će da nam uđe. Evo ga. Ovo je meni izašlo zbog Minecrafta, sad ćemo mi da kliknemo da nam izađe. Znači sad ću ovo sve da vam pokažem. Ne. Sad ću, čekaj. Izvinite zbog malih smetnji. Moja baba se činila ušla u moju sobu. Izvinite, stvarno, ukucat ćete Minecraft i PE, evo PE odvojeno PE, evo ovako trebate, vidite, onda kliknite na All Stores, kliknite tu i tu će vam izaći, vidite, ovdje piše, čekaj da izađem bilo odavde, ovdje vam piše Followed Stores, ovdje je ovo naranđasto, u gornjem levom uglu, a u gornjem desnom uglu, odnosno nije u uglu, nego ispod ovoga gdje piše Minecraft PE, kliknite All Stories i idete na Minecraft Pocket Edition, koja vam prvo izađe. Kao što vidite ovdje piše 1.0.0.16, instalirate i onda imate Minecraft kad vam se skine. I eto, to je to od ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Bacite like, share i subscribe. I to je to.